Mama wakwaba, wofreme Ajua search name, Mesrel, na wa subscribe to my channel. Near notification bell also for more news. Ebusiafo, woduweni echrem ewo Ashanti region omo capital town eyo Kumasi. Na Kumasi no brono baako wo ha wofre ho Bantama. Ene Bantama ma me for motonwade ewo market na ede omo de enkra ama nest. Owusu bempa aboa papon se on kanchira oman pani dada John Dramani Mahama ena NDC amayoku de se omo beto aba ede ama okronfo tumi wiade a kire se oye vice president kra nidin ebata corruption hode kom beto aba no ede ama obi a onka no kware ebusuafo enesto owusu bempa ena ode sa ensemoyi ebeto dwa na denti eno de ensem we betudwa nyame ya adoma e chena Thursday NPP4 echo pekete ewo oman pani dada John Dramani Mahama ne office ewo cantonment na ebusuafo denti ena NPP4 omo ekwakoye sa demonstration ni nyame ya adoma e chena omo e kire se abro oman pani dada John Dramani Mahama eye vice president no wosoma no so onkodidwa na so okotade ewo amanone mbra sikani bijirem ebeto abontin se airbus na airbus no omo de ba no omo e kire se government official one wabokro no ene ebeto dwane ne Ghana focus ho na de ade eye ye man panya we ye ne baby ko ote committee so omo nye o man panya dada John Dramani Mahama investigation Ghana force want to be that so vice president awakwakoto ade de krono omo de krono ato so our masters won hwehwe me de na ho yehu na e wo sense me ho na ne Ghana fo aka government official one no hu ni pakro so Ernesto Wusu bempa e kire se abrofo no disikato so se ekro bia a wo behu government official one obeche usika to Wusu bempa mo kire se na sade a omodo mo ani abu mo pende da John Dramani Mahama ntia no mo kono office akoye demonstration na demonstration no NDC fo so on be hia no ho o de be sia ni won so was what dade e kwa kodo na sa cantonment hwe betai fa ho mo pende da John Dramani Mahama ni office wo nwe bi wo ho ana gata bi wo ho mo ye fi wo so kodo ho e na ya mbo e chance be si wo Ghana ya sabi koto akra na e wo sense me mu e na wo su bempa e kire se na no kokumase ene Bantama ma befo no e kire se NDC fo no sorry a ye vice president Dr. Bawulier asese NPP fo akoyi ni so onye flag bearer no NPP fo wo so o mana papa no hu nto no oye laya Bawulier eno ka so obechi dala na hye de botomize dala ewanya taban wa atu o ka se economy no bebu de pasa se economy wa agi hi oje ne ho enje nti NDC fo se vice president Dr. Bawulier on kano kwale baako se nti no wodi betia no 2024 abato na no na Bantama ma befo so e kire se wa ukoto ade ukodi dwa e wa manone a ukobọ okro no kwa yenka wase no bi a no wa ka so oba de odumi enje e bo so afie nti nsem a Owusu bempa e de etudwa Director NPP mo candidate ambayi no Dr. Mahmoud Bawulier ordinate to jo Mahama ho corruption asem na woken I mean, I say where the eyes compare oranges with apple. Bawulier has been a vice president of the Republic of Ghana for nearly 7 years. What is saying the president has set up a committee to investigate him on corruption. There be. What be that? Not even on any issue. What is say Bawulier anything to do with corruption? Say Kanazuru bia bakruma as wato BMW amano ntino wamano contract bi what be what is say any shred of evidence be say Bawulier is ever involved in any corruption or even an allegation of corruption against him that there be what be there be asem sebe mawi boy eno anu hu there be this election is going to be fought on corruption, credibility and believability. NDC for say, Bawulier granted, can't throw, I can't some, or one I conquer to story no more count. Now no me cook masi, and a man maybe say, who's been Pama Mohamu? I don't know Mohamu. Almost so be a chatro, Bawulier chatro, ye probably a chatro, a chair cromfu, take you a moi. Omo betu abama obi a chatro.
dan some beto aba ma kromfo tachu amwa maame ne kan obanto adwom I was shocked. I see. O see a message no omuka see agimi kromfo tachu amwa gina wa otutu bottom ni gina wa ya chi no se watu bottom so gwai dawuro se na no obetwa ntro kire se yemfa left ni yefa de bekum enti no sa nipa no ne obi a ono kromfo tachu amwa onya obewia obe oye kromfo a unim se kromfo tachu amwa wana abeto abama no go na kromfo de obe de kromfo tachu amwa I say wo de nam koja ekura yes kromfo tachu amwa na obi otwa ntro wo de granted class of siba obi atwa ntro kromfo tachu amwa Ghana fo kromfo tachu amwa a obi anim no so wo kromfo a obi anim Ghana a obi anim so wo kromfo wo de tumi man obe wiawo tumi o mani abro mo pe nyina ye so be bo man no krom God make mama they will make mama about 10 corruption scandals under John Mahama onu se temahabo yeah ya ton a whole temahabo e di ama foreigners na munu anu amote onu ma ye ba be full press conference on that for the whole nation to know what is happening e di na see ya na temahabo duty boy den dia e na boso kan fo esu e kan we will let the whole nation know in the coming weeks after this one you will see what will happen in this country yen transima propaganda any atro any anim na jomama esa tumi a open for 4 years na sabi ejokum otiase da damposo ye saman we wakoda samapum ye ma 8 years sabe trauma why assembly mother why minister why MP why vice president why bibiabi ubetima change Ghana ye be susu ankehye wo 4 years we etu akofa nkofo se airbus wansem tie mra ne mekum Ghana for ye me pra Ghana for because o 4 years are open de twɛn. All right, until finally we'll final message to a chief for near her for before Thursday ebi and went me ama have been before Thursday or final message dawuru ada mabɔ God di say only God including community aka na nyahwe dawuru asema so ti niema basa ene ekɔ so ɛwɔ man mu ene obi baby star say na covid tax ena den hwɛ unim say covid to Ghana for near were 2 testing centers ye were KCC ena Noguchi yes and na met bakacha say ye were 63 centers. It is all business say COVID center and now say COVID taxes no ye I can show you 63 centers beka existing too no etinya afa ni ade where you ha ye de ko Noguchi akoye bia ye fa kire ha ya Kumasi sound ebi wo ho sewia omo say si bi friends regional hospital omo say si another one e wo ho 63 under health it me catch there we say eniema ni bi wo ho e wo say Ghana for enya ahoto ambulance asem ana wuken minia hwe da bia ya na me kasa asem we say problems the nipa wo problems challenges nipa will be or how an kasa nipa will be na mom say o yare a na hu say o how na bi de da bi achi say yare pa chiw to ha na hu say be malaria pa chi madam fu bia obekọ na no hu nyina agunwa ho ti say be ma ya mre light soup go ntimi nom what you say na hu say yes problem no e bi de da bi achi at any point in time we obi so health mu say obeboa ma wanya apomuden a ho say odana say ambulance no e bia de me friend hospital because who roma eniema womu no say putupu yare towa na wudu ambulance no an ambulance ne bewa you can be saved near the 307 abeka existing one. What you say? Yamwa emma nipa na adwemu nya ne fan say ka no cross area ha ka no cross constituency ha awehemu ne say bibi tumi a the proximity e be ba be fam ya kontam no kra no e be boa hwa nipa bebre nya broche na ye omufew ba say ho systems ne ye adwuma say bibi tu ni mpofiri mu a ambulance betima be fa na call hospital ntam no eno so be boa enu ne kofa sa agenda 111 na eba egwa na say na preko 101 ada obi aso ensusu ye hun say district ye here say ye besisi sa district hospitals no na aboama sa referrals bebrebe no eswate enna do mama no so baby on the chip compound no want hospital system na say
chief community nurse te wono e de be no betima e oh BC will see agenda 1 district status a district hospital status ni chese specialties betima bamu a se bibia e kire omo so no e betimi aboa ma ya solve wo district wa ama nipa no so ni so ade hunu a eso MPP for no eso eti ye kache Ghana for munya abotre ye nya rehemu ye nkoso nya rehemu ma aban no what you say hwe budget ye dia betu we me see drugs pharmaceutical media my cancer budget ni de otu ni de watu ni di ankasa inkunim